Anya laki din! Si kapay lang ti makaamo iti anak talakay. Sa di naman ang ti papanambakit. Iti ayan ni Nana Esther Apay ijay. Anya kalakit din ayan lakay. Mapanak agpailot Saan pa yan na imbagan ti sakak na isyot di ta kanal iti Lunes? Itugot mo retala na tayo. Ay saanan? At datilanan ni Nana Esther ijay. Amang ano maibusmat piman. Nakitak nga rod, ado tilana na ijay. Anya lakit din aya. Nakababayin mo't ano makius-usar ka pa lang itilana. Kat libre piman ti serbisyo na. Alawanan, yawat mo nga rod day talana, tagrubwat ako. Agasam man day ta koleksyon yaw, Nana Esther. Tulong dagiti may nagpailot itay. Ay, dakkel day ta na, Nana. Ay medyo dakkel mo't piman ti inted da. At dapay natengken prutas. Un nga rod, mayat gayam ti agbalin amang ngilot Pagkwartaan mo't gayam. Ay isumot ti pagbibiyagak. No kayat mo di kisayam ta natengken prutas nga inted da nakaw. Mga lakatap no at daramanan niya. Day taman ti kayat ko, Nana. Di mo liplipatan Mga lakalaang inton madamdama. Ilutan ka pa, tapno malpasan. Adda kami manan, Nana Esther. Sugrag kayo, Gina. Agtugaw kayo. Agyamanak, Nana. Nasabat minimikay di tadalan itay. Nagpailot samot day chay. Nakong, imay nagpailot itay. Si Kangay, anyamot ti masapul mo. Ipailot ko manan ti ubing ko, Nana. Da kayo lang ngamin ti kaalaan nakat. Ay, sapay nakaturog pa'y laeng. Orayan ta makareng. Amangan no agsangit manan. Awan parikot iti dayta, Nana. Mala, agkapita pa'y. Sige laeng, Nana. Nagkapiak ijay banay, sakbay nga imay kami. Ay, kat agkapita manan Ado ti kapik dito. Nangalami tinyawid mo natengken prutas bakit? Inted ni Nana Esther dagita lakay. Inted kano dagiti customer na. Apay nga nalampay laeng. Inted na nga rod. Bes nga da abasto na. Awanan ata dinawat mo mat. Asino tinangibagakan ka dinawat ko dagita. As lakas jay mo ten Inted ni Nana Esther dagitaan niya. Ulitak manan, saan ko adinawat dagiti natangkan prutas ang makitkitam. Kusa nga inted na kunak tumat. Alawanan. Inted na, no inted na. Wan tasabali mo't at talaga ti dinawat kan inted. O ti anak tangay. Aday ti silid tayo. Nakaturog pa lang. Apay mo't pinaturog mo. Saan to ang makaturog intong rabi Nangiduli na mitilana bakit? An-ano mayatila na lakay. Mapanak man matagpailot ka ni Nana Esther. Anya tinasakit kan kaya. Masakit nga ro ti bagbagik. Amumot, ado ti binunag ko anatang hindi kalman. Mapan ka. Siguradum laang nga iti ay ni Nana Esther ti papanama. Anya kalakit din bakit? Sa dino kumangay ti daduma pa papanak. Anyat amok. Amangan no saan nga iti ayan ni Nana Esther amang ngilot ti papanam. Si kakit dimot bakit? Kaano aya anagulburaken ka? Alawanan. Agrubwat kakit din tapno di ka marabyan. Kita ang tilana, di ta drawer. Unay kan bakit? Oh, kasangsangpot mo lang ang napudot adagos ti ulom. Di mo nakita arimor ti anak taaya. Bayam di ta tagay ayam. Inserak mo't kit di ti gate.
Nalubusam nga agay ayam ijirwar kat agar arbis. Agar arbis, aya? Ay, urayan bakit? Asikasum kumamutan yung bagti anak ta. Ala, sore, basol ko. Kas makita mo't busy ak. Uray ka sa pa iti kinabisim. At dalat ta kumamot oras mo para iti anak ta. Ala, wanan, basol kun kunak tumat. Ngala, mangipapudot ka nga rodan iti pagdigos ti anak mo. Amangan no agsakit kit din. Da kayo mat gayam ti lumabas, Mikay. Uwan na. Ay na, nag-cute mo't ta anak mo. Da kayo mo't nana. Maayayatan ti tao amang titkita. Sa dino ngamin tinagapuan yaw. Di tala ang sentro nana. Sapay awan payong yaw. Nalipatan mi nga rod iti jeep ang nagluganan mi iti agsapa. Ay mabiit laang taalaag ti payong ko. Bulodan nyo pa ilaang. Saanan nana? Asidag mo ti balay mi. Sigurado ka. Wan nana, dagiti agpailot kit di ati asikaswan nyo. Uy, nakabunbuntog kamot amang ilukat itigit, si ka Abner. Pasensyakan bakit? Jak nga rod nang Di mo mangag ti sangit ti putot mo aya? agluto ki di kusina. So pasensyakan. Awatam tayo ti bag ko. Apay ka no, anyat sang sangitan ti anak ta. Ay, diya ka mo. Pinansin lang mo't ni Nana Esther itay. Amang ano maditirik na na. Dayta nga rod, sa balit yung parparik na kanyak lakay. Anya ay ada tagparparik na kin ka bakit? Amangan ko nak, no ginamudan mo tayo amang ngilot ti anak ta. Unay kan bakit? Ginamuda na dagusan. Anyat amo tayo. Amangan no ti sikat amang ngilot ti lugar tayo kat manggagamod mo't lang. Awagan man ni Nanang lakay. Anyat masapol mo kaninanang. Saludsudam man no anya ti agas ti gamod ta na eh. Aggurigor matan ti anak ta. Ang mga no anya pa iti mapasamak kan kwa na. Anya? Ginamudan iti bakit amang ngilot ti anak ta. Sa baling amin ti panagkita na iti anak ta iti kalman alimabas kami iti paraangan nakat. Ipa-check up mo langan ti ubing. Saan man na gamod ti sang kaibagam? Nyalakit din ay ha. Saan asinsinan ti agas ti gamod anya? Dahil tatijak kayat kayat. Agbirok ka man na ti pabasulam. Anya dinadamag ko, Marimikay. Masakit ka numit ti anak mo. Wan, ta ginamudan ti bakit amang ngilot mare. Na, asino bakit, Mare? Sino pa'y kumani, bakit Esther ah? Amangan no naarbisan lang ti anak mo, iso ang nagsakit. Wano saan, amangan no epekto ti panawon, Mare. Saan mare? Talaga sa bali ti agparparik na kanya. Iso lang amin ti nakasarita mi ti dayjeng aldaw kat. Sa maysa, madlaw ko sa bali ti panagkita na iti anak ko mare. Narigat agpabasol no awan ebidensya, Mare. Ay, adakan ka no patyam ti ibagbaga. Sika no urayam mo't agamudan na dagiti anak mo. Choice mo dayta. Sika, ipacheck up mo kit dita anak mo, Mare. Saan aday taagbiro ka iti sabali a pabasulam? Anya ti ko namitay, Gina, anak kaw. Nagamudan ka no ti anak ni Marimi kay tatang. Anya. Adaya mo ti manggagamod dito lugar tayaw. Ni Nana Esther ka no tatang. Kano agil-ilot lang ti ammo ni Esther. Day tangarod tatang. Ti ko na ni Marimi kay. Nilaing Nana Esther ti nakasarita na iti dayjay nga aldaw. Kan sabali ka no ti panagkita na iti anak ni Mikay. No siya, awan mo ti makita ka maday iti dayta nga Esther. Uray siyak tatang. Kano iso ti pagpapailutan dagiti anak ko. Sipod nagsikugap. Kat may saak kadagiti suki na.
Aging gaita, kat awan mo ti dakas anapasama kada kami iti anak ko. Aguray ka. Malagip ko kahit. Nakita nga gayay ayam ti anak dami kay iti paraangan da. Idi napalabas nga aldaw. Mararbisan. Ngam kaslawan mo't bibiyang ni nanang na. O, makita yo tatang. Amangan no day tamot tinagsakitan na. Nana, ginamudan nyo kanumot ti anak ni Mari Mikay. Anya, Isumot ti sang kaibaga ni Mari Mikay. Agsaksakit nga min ti anak na ita, Nana. ginamudan mo't nga ibagbaga day ti atao. Sabali ka no nga min ti panagkita yu iti anak na, Nana. Na, day talaang agilot ti amaw. Anya nga'y kumati amok nga aggamod. Jakmat ammo iti kumarik, Nana. Imbes nga ipa-check up na ti anak na, tanaarbisan gayam idi napalabas nga aldaw. Saan mo taday tamangi marmarites amang gagamod kayo ti ininto na rin na. At dala kayat ko alawlawagan ken kami kay. Anya day tanana. Sa anak akas iti ibagbagam, sa anak amang gagamod. Apay nga rod nagsakit ti anak ko. No saan nyo aginamodan, apay nga rod akas jay tinapasamak. Idamag ko kat na arbisan ti anak mo. Ay, saan nga umanay ti arbis a pagsakitan na niya? Impa-check up mo ka din. Ay, saan nga ospital ti agas ti gamod, Nana? Inosente ak nakkaong. Awan ti dakas nga aramidag. Agilot laeng ti amok. Numay papan iti gamod aday ta. Awan amok dita. Agrason kayo pa'y lang amin. Nay, sa dino, di pangipanam iti anak ta. Sa dino kumapay. Mapan ko ipa-check up ah. Saan ang maagasan iti ospital ti tawa na gamod ko naktumat? Tangiwat mo ha. Awan dat mangag ko no di gamod. Gamod la akanayonan. Anya launay ti pagsaksakitan ti nakam mo ni Nana Esther aya. Apay nga pabasol mo matan ti mapaspasamak iti anak. Di mo makita? Di mo makita nga gurigor ti anak ta? Isu nga road ang maipa-check up. Anya kalakit din aya. Di mo samot ammo ang mabali na kaswan na kanina na Esther iti kastari bagbagam. Paninirang puri mo't pimanan day tabakit. Kumusta kayo, Nan Esther? Ay, agparikutak nga raw Gina nakong. Manmanulaangan ti umay agpapailot kanya. Tais istoryaan nga min ni Mari Mikay asaan laang nga agilot ti amuyo. Gapoy ti kasta nga istoryana. Awanen. Awanen ti pagbibiyagak. Anya nga tano agdemanda kayo, Nana? Abangan lumabalik tadak laeng. Saan, Nana? Tulungan kayo. Ay, wan man nga rod nakkaong. Tulungan naktanay. Siyak tinakakaasi iti kasta nga inaramid na. Siyak tinadadaal kadagiti klentek. Mabuteng dan nga agpailaw, tamangan kanunugamudak mo't ida. Saan lang aday ta? Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayaw, nupatyan dati ibagbagana amang gagamudak. Si ka, Gina. Kumusta ti anak mo, Mare? Anya kumaitakan ka. Kayat ko amaamuan no anya ti imbaga ti doktor. Apay adi mo mutin sardengan ti mang padpadakas kini Nana Esther. Pabida ka man ngaminan. Manmanulaangan ti agpailot kan kwa na, Mare. Ay, saan ko naparikot day ta? Na, di ka mabutang ama ipabarangay? Anya ko matipagbut nga. Si Kati rumba nga agbutang. Ang mga no ti anak mo matan ti next target ti daya amang ngilot. Ha! Manggagamot.
Makitang bakit? Mayatan tirik na ti anak ta. Para sa itamol lagayam ti solusyon na. Kat nagado pa lang ay bagbagam. Wan tama nga no nagbutang dahi abakat. Iso binawi na ti gamod. Naira na laang anaimbagan ti anak ta, idi pinagtumar mo iti paracetamol. Naa, Amok nga may ti sekreto na. Mabutang dahi ta may bulgar. ti bagam ket de. Naggurigor ti anak ta tabi naibayam an arbisan. Sikat ti nagkurang. Sa mabalin ka di ka agbirok iti pabasulam. Di ka lamasyan mo't iti bakit. Kasano no patyan nagiti kalugaran tayo iti istoryam. Kat dangranda na ti abakat. Apay nga itakalaang anak kaw. Itay pa'y ngor-orayan na kati anak mau. Pasensya kayong tatang. Di magasak pa'y ngamin di ta barangay hall. Apay, sino tinaipabarangay? In-report ko kini Kapitan Ter Aramiden da ami kay kini Nana Esther, tatang. Anya? Dakkel ti epekto ti inaramid na, tatang. Manmanulaangan ti agpailot kini Nana Esther. Kalpasan ti panang dadael ni Mikay. Ay, piman mait. Paninirang puray, ti kastangar aramiden na. Di namot panunutay. Nga mga nung nakarkaro pa may sagmak di bakay ti kastangar aramiden na. Anya laki day. Nana Esther, Nay, anya ter aramidem dito'y balay, Mikay. kaya't ko kumatiag kid daw iti pamakawan nyo, nana. Sorry no pinabasol ka iti napasamak iti anak ko. Namin ano nga imbagaken ka asa anak amang gagamod. Day talaang mo't agilot ti paglaing ak. Gamanya ti inaramid mo. Inwarwaras mo amang gagamod ak. Pasensya kayo kuman, nana. Amom ka day, manmanulaangan ti agpapailot kanyak ita. Saan laad ay ta? Sa balin ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak. Amok ati adda iti panunot da. Manggagamudak talaga. Madanaganak, Mikay. Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayo. Tinuulbod nga istoryam. Pagbababaw yakon tinaramid ko, nana. Sapay la ko mata mapakawan na. Mapakawan ka. Ngam no tinam na maam kat iatras ko ti demanda kontraken ka. Nagbidot ka. Mapakawan ka man. Sangwam lata ti bunga ti panang dadael mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagaddayo ti turong dagiti imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ay. Ibagam ano da parikot mo, tapna mo. Anyat amom, no da maitulong ko. Pampanunotak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtut ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko namday ta. Kwa. Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasam man, ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun at kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunutak anaimpag no kasanok nga i-break.
mayang. Gaputan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam, timbaga na ka. One friend, yak manamoy ti day babae, napakalatan akayat ng ibrik ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapod no ti panagayat na ken ni mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asino ay ko ma? Diyak pa'y masigurado na sino. Ngam amok nga da. Iti kas di kargaraw na. Amok latan. Ay una yan day dya mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biya. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawing kuno, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudno na. Mas daawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang tipod no. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adope sa o, Rudy. Dahito yun ti maudi a panagsarak kan panagsarita ta. Anya? Mang sapul ka lang iti sabaling ayatam. Saan asyak? Tano siyak? Saan kan ngay ayatan? Amok amasakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka, no agtali na edaklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang matipod no? Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isisem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagakkan ka. Ngam pangaasim ko maata saan mo pang ibagbaka iti ure asino. Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tebeng. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaang dito yung lugar tayo. Wan, tall, dark, and contractor ko naman. Anya? Ukiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din. Isubalagayam asaan kun amakit-kita ni Rudy a sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak maun. Wala na. Naumak ngamin kan kwa na. Ha? Kat, asino kay tinakitak akakuyog mo na minsan alimabas kayo dito'y balay? Nagngisit mo't alalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Ni tabang dayjay nana. Wan, pudno anang isit ngam kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mo iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasaoyo nana. Saan laang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and contractor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukorta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang ti akin kontraktor iti flood control dito lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo nga imbreak ni Ruday. Anya lakit din.
Maabulan tan nga gayen ayat. Ngam aging gaita, saan mo pa'y anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan ng iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadali na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka di, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang laang. Ay, dakil ah, milyonis ko naman. Kontraktor o, unis. Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang! Mamati ka ka diti ibagbagak. Ang laki di. Tibang, tiba-tibang tao o. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko para laang kan ka. Anya? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo, mayang? Kat, as usual naragsak kami latakin itabang ko. Talaga mo't alinipat mo namin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katuan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana ngam itidan nanto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la ko mga rod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka itiday nga imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya lakit din. Ay, una yun ti kastuya panawen na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na baka kawas ko idi namin san pa yung aldaw. Aging gaita, san pa yung nagmaga. Awan pa kid din ti ipantikon. Ah, Madublin. ani, sika talaga. Uray san ka ngagpampantay. Inana mo to. Awanin ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kas tati kinabayag di pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan mat. Akatuan mo't nana. Ang sa bagay. Gusto lang, agbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno nga tinadamag ko, kumare. Ha? Anyaman tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Anya? Wen mare, gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtugtudo na. Kat, nitabang ni Mayang ay, nayanod nga takot laang. Ay, salbag ka talaga. Di pa ila nairaman ang nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project daw. Day tati Jack masigurado ko mare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anya ti ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi ita nga ron, di parikot mi ita. Natibag mo tan. Anya? Nakadkadlaw ngamin at tinipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tito daw. Nayanod ti mararami da project mi jo. Unay mo di jay. Anya? Ay ko naklakit din no iti kabiitan a panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kaawanin na. Pasensya ka mayang. Sana balay. Tano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahi ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho? Kaanon to pay day tatabang? Manumotan abulan nga inururay ko day ta.
Kung naklaki din, maitad mo amin akayat ko. Gaputa kontraktor ka. Saan mat gayam? Anya? Imbreak ko pa mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kita. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgedan mo maday ta pa nagluluam si kamayang. Apay, Nana? ada parikot mau. Awan na na. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga da parikot mau. Ni tabang ngamin, nana. Ha, taapay, Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Saan mat gayam? Nanguno na ita. Anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti impaghak. Apay nga agkatawa kayo. makakatawa ang laing mata. Si kakit di may. Apay no kontraktor ay ang amin kang ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas na mayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito, itapno agsangit-sangit si Kamayang. kasapula kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sam? No adaman takin basol, si kalaeng. Gapulaing dahi ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti dahi ja arodi. Ha? Agasam man, takiladlat tanti pa nang ibrik mo kenkwana para lang kinitebang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahita ti magadab mo iti kaslapaltat, apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, apay pala ang imay ka dito'y balay mi. Ay, wa? Imaya ko na, saan ka magaming reply ka nagititix ka? Di ka pa sumbatan, tiawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka siguro at tulangan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga in-break ni Rudy idi? Saan ko mamakasta? Mayang mo? Ay saan? No kunak ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpigsa adanom, idi na yano ti project yo. Salbag kide, awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis ng mitay. Ay talaga, idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo't alimabas. I-break ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana. Ngam saan mat gaya. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din.
Awanan ang arod mayang. Awanan tay kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. Anya? Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nga kakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, mayang aya. Uray adda na sayaat nga ibakaken ka. Awan mo la serbina, tabaribar nga ro, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy. Ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor. Tabang. Anya ita? Ha? Hey. Nala. Ita nga imbrik mo na tabang nga kontraktor. Mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka. Salbag ka. Sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko kinita ano mayat matlaang. Ka, sublatam nga raw. Kumaana nang, ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglawn, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman, pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbaga mi ti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Dayto ti listahan dagiti gamit iti dayja restaurant. Dayto mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti maibaga na Mare. Bareng umanugot day jay. Day tatigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamot anak tangaw awir ko. Manag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Nanya nga ta agpaiso. Isupay kumamat ti mabingay ko dita lakay.
Tapno matulungan ka matlaang ka dagiti gastos dito'y balay. O sige, mangirwar ka iti kwarta. Ngam siguro lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugutan nila kay ikaw, mare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, mare. Anya day ta, Mare Merlin. Ay, okay lang nga sa anak nga agtrabaho, mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikat mo na. Mangala ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, mare. Okay, ala. Sa akto ag-update kan kano kasano. Kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abisi. Tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide saan ka de Manong Densyo. Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika ko matitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ang maarami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Una nang, Kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi ken ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsamot ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay? Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mong tumot pa siya rin ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturog pa ilaang mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta itad ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilakay ko kat ano ka nung mati customer mi. Wano, sinaornak ti kumare.
Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibi nga iti kumarem, abay. Nalpasan ananang. Anya nga iti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamat kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na awin a klase iti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti baboy. Wan, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangarabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakat. Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di agimbestigar ka, bakat. Saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. O may kaman pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka di lang ti sales tayo. Wen, dahi talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga ramit ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may isa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon. Una, apay, ada pa rekod? Ay, awan mo kay diya. Mangibati ka kung may ti pagbaryami, karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sangaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya at latamot, Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Hinala ni abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti lamisaan kan tugaw. Tapno saan nakrowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numo-over ko ti lutlot. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, abi, anak ko. Apay ka din, nanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day tra. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit din, nanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang Wen ka din, nanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya, ulbawd. Dito'y balay ka di, tinagapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawin. Wan nga rod lakay. Di na mat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ta ti santay nga mo.
Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka, tas sikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Adda tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Adda ka di masapul mo kan kwa na. Salud-sudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga adda nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos nan agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay ngay, Mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan ti nagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta ngay? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti maperwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay na, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarik. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapulaang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasim, Marilyn. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kuma iti saritaan tamare. Awan pa'y nga mintikas onahan ko ita, Mare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, Mare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akken ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibingay ti kumarem Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka.
Saan a pagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan matgayam nga imanog ti kumarem. Awanan ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak ing gagara nanang. No saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusuyo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apektadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Janice, ay ayatan ka unay. Sapay la kumata danamnamakan ka. Agbay so ka ti dagit ang ibagbagam kanyak ita, Manong Marlon? Mga nurabrabakan naklaang. Saan, Janice? Napudno unay tayo ayat ng idadarirag ko kang ka. Sige, bayam a panunutok pa'y ti ibagbagam. Katsapay lang kuma, tamakauray ka. Awan parikot, Janice. Makauray nga uray pa'y mabayag. Agyaman hak no maawatan na. Tingi-tingag pa'y ti pudno a marikrik na para kan ka. Pare, agtagay tayo lagta. Ado, tinlutok apulutanin tayo. Ay, kituwa na pare. Nagmayat to pa'y taginaw. Ayaw nga, napan ka ka din niya balay daros. Dahil ti mayat nga ramay, kaputaan napintas kun siksay paray. San pa'y pare Alan? Ni Janice, tinagdatunak. Isutin lang idariragak dito ayat ko. Ay, mapangkalat ta, yan daros. Tapno, darisel pa paray. Kasanaw, no, di nakagayam kaya ni Janice. Di na yaw awangkan. Ay, san siguro pare? Ang ala, tapno di mumut ko na. Mapanak to iji balay daros. Ngam no ita, aginom tayo pa lang ang karagiti kabarkada ta. Nagbayag damang ngami na gimatang iti arak anayon to'y pagsasangwan tayo. Tagay talatan paray. Hinya lagi din. At damit to awit ko nga arak. Iso magtagay tagi din. At ito'y swildok, nanang. Handa kayon ti mapanagatang karagiti masapsapul tayo dito balay. Agyaman na kanak ko. Nga mangibati ka kumamot alat ta iti parakan ka. Tapno addamot madadaan nga usaram no adda kayat mo agatangan. Ang damot kid din nanang. Sa bali urno nga kiti bangkaw. Sa bali mo ti pang-arak. Anya, ay unay ka nanak ko. Ipang pangrunang pailaang mat ti pang-arak. Anya ka laki din. Mga asawa ka kidain tapno adda pang tedam iti birok mo. Yalaki din ni nanang. Kasano makaasawa ak ngay. Awan pa'y nga rudnubiak. Awan pa'y mo ti makaklon kanyak nanang. Anya laki din. Kasano nga ron nga adda mga klon kan kangay anak ko. Di mo mat ngamin amo ti ag-follow up. Yalaki din. Kasano day tananang? Di mo amo ti ag-follow up Gaputa maminsan mo mula ang amapan sa rungkaran ti balasang ka di mo matan sublian. Anya laki din nanang. Mapanak tulat ta. Yakpay ngamin masango. Gaputan makumikumak iti trabaho. Ay agtal na ka man Marlon. Ti konam kitday. Nula ang sugsugan da kadagiti babarkadam. Mapan mo pa siyaran ti balasang. Ngam no di da ka manin sugsugan. Di mo manin amo ti aramidam. Anya? Saan mo't ananang? Ayawan mo, Marlon. Aglaklakay kalatan di taunag ti sapin mo, no di ka agpanunaw.
Anya lagi din inanang ko eh. Lagi din. Mangantayon sakbay nga agbaaw dagiti makan anak kadasar dito lamisahan. Anang. Nagyaman na. Gaputa pinatgam ti awis ko ang manganta dito restaurant. Rose ading ko. Katuan ama nung Marlon. Awan matdakas na. Gaputa mangantalaan mat iti pangal daw dito yung restaurant. Ah, Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. kuha ading ko. Saan adito iti kahit ko pangibagaak? Ijay ko mabalayo ti kahit ko. Sarungkaran ka kumano mabalain. Kasta ka di manong Marlon. Sige ang arod. Umay kanto ije balay, no day ti kayat mo. Sige nga rodan. Mangantan, tapno makaawid tan. Diyak pa nga minalpas ang naglaba. Iso nga agawid ak adagos, numalpas ta amangan. Oh, sige ading. Itulod kanto napapanamal pastamangan. Agyaman ak manong. Agyaman ak Paboritok dagiti in order mo amakmakan. Iso asigurado amaganas ko timangan. Ay na, kasta ka di ading Rose. Agyaman na ang aron. O sige, ituloy tangarudan ti mangan. Kalpasan na, itulod kanto ni Jibalayo. Tapno daras ka ang makaawit. Ilugan kanton iti motor ko. Sige kakadwa, aginom tayo lata. Kakaiso na kasangay ni Marlon nagayam tayo ita. Maknag tayo marita, kaya kulutan mo. Agyaman na kita panangdang kayo sa kanya. O sige, aginom ka nagpulutan tayo. Agraragsak tayo, ita ang kasangay ko. Parehalan. Apay nga sangit ka matan pare. Ada ka di nang pasakit king ka. Awan mo't lang kami ng mga klon kalyang. Saglangan ti awan na tawa na. Kada kami, nagkakapsat pare. Ay, malakayan ako na baraw. Anyalaki din na pare Marlon. Malakalang na ita. Di armam ni Marisa pare. Anya, ni Marisa nga anak ni Tata Marlito dito daya. Kaway. Apay, di mo kadikayat ni Marisa. Ay, kuha pare. Kaya't ko, basta kaya't Ay, tulungan ka pare. Basta agpainom ka pa mo na. Aring lalo pare. Mala, aginom tayo ita. Ado tayo ginatang kong arak. Rendagan kayo ita nga ginom ka nagiti gagayim ta. Ay, daman tiket ko king pare Marlon. Mala, aginom tayo. Magayin inom ako ni ti arak. Tas la agmagan ti karabukob ko. Ati makaraman iti arak. Ay na. Anya lagi din natin kasto yapyak pare. Ipapating man ti agdaton parang makasawak madlangan. Ay, kahit mo na pare. Tumanon tulad tayo na. Siyak, ti makamukin ka. Ilakad kanto. Kun ni Marisa. Nagadong mo tanday talablabaam, Rose. Kunak mo nalbaskan, gaputa nagsapa kamot ngamin anagirwar kadagiti lalabaam. Saan pa'y nga rod, Janice? Kasano? Adamat ngamin nangawis iti tao. Isuan na panak pa'y Sayang mat no jakpat gan. Sino tinangawis kan ka? Apay adinak inayaban. Bayam, inton sumaro no, awisan kanto. Sino ngamin tinangawis kan ka? Ni Manong Marlon. Pinatgak, gaputawan mat siguro ti dakas na numangan kami tirwar. Diyos ki. Isumot lagay masan ngam umay iti balay. Gaputa at damot kaya man sa bali a pagdatdatunan. Oh, ada ka di ibagbagam, Janice? Awan, Rose! Ituloy takit din ti aglaba. Tapno maisambot iti darang iti init. Eh, pare. Apay nga analpay mo tabaga. Manasang putak dito istor. Ada ka di parigot mo, pare. Nagsakit pare.
Ang dapat gaya man nobyo ni Marisa. Ha? Kunam ilangan na. Kasalupay itangay. Saan mo'y gaya man nga available ti pangilakadam kanyang. Ay, diyak maamo nga minakasta, pare. Pasensya ka na. Ngam di kagdanag. Adupay di tati mabalin mo apagdatonan. Uno, i-follow up mo langan na Ros kan Janice. Ituloy mo langan itang armay. Parang kayat da ka, pare. Kinabundo na pare. Diyak pinagdatong kiniros. Ni Janice ni nagdato na. Isun sa langit ti sarong kara ka. Ni Rose pagdatonan, tao bubing pare. Ha? Iyod udi mo ni Janice. Kaputa, sigurado kaking kwa na. Sigurado ka pare? Wuhin pare, inya lagi ni. Mamati ka kanya. Ngam, sakbaya mapang ka. Ikatakan naman pa itiara. Taginom ta. Kabayhatan ti panaguro-oray ko ka. Awan parikot dita pare. Mamilang. Hinak kumatang iti inuman tang arak. Basta urayan na dito ya. Sige paray. Urayan kalatan dito. Urayak, tisang pwet mo nga ara. Sa dino man ang tipapa na marlawn. Rabiin ngam agrub-rubot ka pa ang arumwar. Inakagarem, nanang. Anya, mapan ka agaram, wano mapan ka manan gumatang iti ipasangom kadag iti barkadam, Ninanang mo, inakagarem mo na lang arutin. Ay, saan ka kuman abyangan, gaputalakay kan, ngam naglaka ka mo ngamin ama alukaw. Nanang. Awan rumwar, agpakada ka kinialan ta iturog mula ang anday ta. Aginana ka kiday, masapa ka pa'y amapan agtrabaho inton bigat. Anya ka diti gagara, Manong Marlon. Apay ngay may ka dito'y balay. Kwa ding Rose. Gagangay ati barote umay mang sarong kar iti balasang akasking ka. Ha? Manong Marlon, apay, planom ka dito, agdaton kanya? Uwan ko ma, no, adapan na ka ikarik, adeng. Amo, Manong Marlon, nasingpat ka, nagagat ka, kan nasalukag ka. No kasta, adanam namak no bilang tagdato na kading Rose. Adda kuma, Manong. Anya? Apay nga, adda kumana ading Rose. Napudno akmat ken ka. Ay ayatin ka. May kamano ako na pinagdatuna, Manong. Kuha adeng. Diya akong mabilang. Apay ka de. Makitam, di mo pa yun mabilang, numano kami. Ading Rose, si ka itati pagdatdato na. Ay ayatan, kanipat patag ka. Naklunan na. Agkasartan na takos. Sorry, Manong Marlon. Ngamjak kaya ti tao apaasa. Adeng, anya tiket mo saway? Iti kinaadumya pinagdatunam. Maminsan ka laang asumarungkar. Kalpasan na, sa balin tumanan ti sarungkaram. Sorry, Manong. Ngam itapay laang. Paayan kan. Gaputa makapadismayamat ti kasta nga aramid mo. Anya? Nanang, nabay na anak ka po katang timbag pa ka ni Ros kanyang. Pinainak lang arunan. Pinagsasawan nakpay. Ay, katgunggunam Ninanang man. Amo, Marlon, anak ko. Husto, dagiti imbagakan ka ni Rose. Kasla ngamin pagang angawam laida no kasta. Pangnamnamaam ida iti kasjay nga inaramid mo. Mamuti nga kami na mapahay, nanang. Iso tinungpal ko timbaga ni pare Alan. Arumbang da reserva no bilang. Anya, ay kalukwan day tanga imbaga anakan ka. Maday, tikas tang aramid. Agseryoso kan, tapno adda mangayat kan ka, anak ka. Pasensya kan, pare Marlon.
Madamod laging ka ti parikot. Saan naga po tayo bagak ti kasjay. Kat pindamot ti na pagdatunan na kiti babalasang dito lugar tayo. Pagdatunam ti maysa. Numapay ka, agdaton ka manay. Kasjay. Bayam pay lang na ita pare. Aginom tayo pay lang. Saan pa ilang, pare? Madinsa ti arak. Sa anak sa makaasawa no ipang pangrona kasangwan ti arak, pare Alan. Maday. Anya. Nana si Bastiana, umayak man. Nay, si kamo gayam Alan Baraw. Umay ka, sumrog ka. Ay, saanan nana. Kaya't kula ko mga umay awisan ni Pare Marlaw. Ta aginom kami man. Ay, pasensya kan Baraw. Ngumawan ita ti anak ko. Rimor itay. Sa dino tinapanan na nana. Napanagaram Baraw. Mapan na i-follow up tay damo nga inaram na. Anya. Kat si kangay mat Baraw. Awan ka di pa'y nobyam. Ay, awan pa'y nana si Bastiana. Okay lang. May met ti kastam. Tapno awan ti sawsawen. Kainin awan ti umanapa. Kasta ka di Baraw. Kasta gayam ti panirigam. Ay, uwan nana si Bastiana. Ay, sige nga ron nana. Agpakada akon. Agsubliak tulangan. Ninton adda ti gayam ka. Sige, Baraw. Ay magarabi, mading Janice. Kumusta ka? Kastoy, nasaya atak magkata, Manong Marlon. Nakaumay kamat. Napatagsakit iti gagaram Talaga napatagating ko. Katagyaman ka po ta inikanak iti oras ita. Masapul nga na makasarita ka. Talaga napatag, tikayat ko nga ibaga. Anya day Manong, imbitaran na ka din iti panagkasar mo? Anya? Ay, saan na din dyan eh? Kasano ko mga imbitarin ka? Si Kangaroon mo, tiket ko nga ikasar. Anya, si kamat Manong, rabakan nakmanan. Amangan numamati akmanan kan ka. Pudno ti bagbagak dyan eh. Ay ayatan ka. Katnood na pan na ka ikarit. Agkasar tantang. Anyat kahit mo asawan, nabayag nga inururay ko ti panagsublim. Idida mo nagdaton ka kanya. Impagarap ko, asaan nakakayat. Iso asaan ka na nagsubsubli. Saan, Janice? Ay ayatan ka. Isungar nga, dakit at ito'y balayaw. Pasensya kan Manong, ngam naoti kan. Oh. No nag-follow up ka kuma, sika kuma tinaklon ko. Anya? Apay? Anya tikayat mo asawan? Saan kan amabalin nga aklonan, gaputa adan ni Lawrence akayan ayat ko. Kan may isa, natulagan ti kasarmi. Anya? Unay mo tinagasat ko. Nagsakit. Gusto yan na pasamang kanyang. Ay, Diyos, kinata follow up. Nagsayang kanya na is. Lalaki, di mo tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.